Angikubingelele mlaleli egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga ke uNkulunkulu onothando ezimpilweni zethu imihla nemalanga. Mhlobo wami kunesihloko lengicela sesibuke namuhla enthambama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kunesihloko lesithi kulwa kwababe nendvodzana leyosungula libandla. Ngicela sesibuke lesihloko lesi. Kulwa kwababe nendvodzana leyosungula libandla. Ngihlushwa yindzaba letholakala laphayana encwadini yezenzo zebapostoli chapter 15 mawuqala ku verse 36 uya laphayana ku verse 40. Le ndzaba lena yindzaba lekhona lena indzaba leyenteka kwemhlabeni lesiphila kuwo. Lifu laNkulunkulu bangcweleke laphayana lisifetela ke lifeta indzaba yekwehlukana komphostoli Paul nabahlukana naBarnabas. Nasibuka kule ndzaba lena sithola lokuthi lifu laNkulunkulu lithi kwakuna Barnabas kuna Paul lithi ke laba bebahamba bebalekelelana emsebentini waNkulunkulu lebekabathumele wona. Ke lifeta lithi ke kwakunalenye ke indvodza lekwakuthiwa nguJohn Mark lithi lifu laNkulunkulu nayo le ndvodza lena yayibonakala isondzela eceleni kwabo Paul naBarnabas. Lelithi lifu laNkulunkulu lo John Mark wayesihlobo naBarnabas. So ke bebahamba ke ngoba kuyaye kube mnanzi emsebentini waNkulunkulu manihamba nisebenta nibambene nisebenze emsebentini waNkulunkulu nilekelelana njengoba namhlanje libandla lenta liyahamba libambisane lilekelelane. Lithi ke lifu laNkulunkulu ke la besingathatha ke manje lokuthi uNkulunkulu kunemandla lebeka wahlanyele kulamadvodza lawa lamathathu. Ngoba uNkulunkulu nakahlanyele emandla thithe umuntu uyawahlanyela bonakala sebenta ngemandla. But ke lana kunendvo lehluke kancanyanyana nje ngomphostoli Paul lokuthi uNkulunkulu kuletindvo lebekati gcishile kuye njengempostoli. Lithi ke lifu laNkulunkulu nawo ke lamadvodza lawa nawo wakunetindvo uNkulunkulu labo Barnabas na John Mark lebekade atihlanyele uNkulunkulu lakubo. Ke lithi ke lifu laNkulunkulu ke lana kwase kufika kuba nekwehlukana ke manje emkhathini wa Paula naBarnabas behlukaniswa yini. Ke lithi ke lifu laNkulunkulu lamadvodza lawa asahamba kukhona lapho khona John Mark abese akusavunyelwana kahle wabona ukuthi naye akathathe lenye iroute kana Paula naye ubona ukuthi kufanele kuthathwe naye iroute naye. Sekufika ke la khona ke sekabashiya khona ke John Mark sekaqansuka khona sekefa John Mark kwangathi lo Paula so uyabalawula. Inganaki imphela kunendvo lebekiwe ngingiJohn Mark kunendvo uNkulunkulu layihlanyela. Lithi ke iBhayibheli wasiyabayekela baqhubeka ke bo Paul naBarnabas baqhubeka nejeni yabo. Waba ngumuntu longathi uyehla emehlo akhe wabhekisa phansi Barnabas uyamlalela Paul kuko konke lakhuluma.
and lithi ngalenye langa ke kwafika la sekumele khona bathathe ijeni yesibili and Barnabas wabona kwangathi bayamdzinga John Mark lokho ukuthi bamfake kule jeni yesibili lebe kumele kuthi bayithathe labe bayawushumayela khona. So ke uyayifeta ke lendaba Barnabas lokho ukuthi uyifeta kuPaul lokho ukuthi kungaba njani ukuthi le jeni yethu yesibili simethe na John Mark ngoba siyamdzinga kukhona naye irole la idlalako mina le ngiyibonile sisahamba and lithi lifla uNkulunkulu akazange Paula abone ngalendlela Barnabas lebekabuka ngayo tintfo wathi nakabuka ke Paula wabona kwangathi lona ufuna ukuthi kuhanjwe nomzala wakhe and lithi ke lifla uNkulunkulu and Paula akazange wafika labavumelana khona na Barnabas wase ukhuluma amagama Paula wathi hayi Barnabas angisakufa ke manje lo muntu loyo sike sahamba naye kwabonakala endleleni sesingasaboni ngaliso linye so angiboni kungaba indvole kahle lokho ukuthi sihambe naye kule jeni lesiya kuyo ngoba yena wa decide ukujika endleleni wa decide ukuhamba ngeyakhe indlela angiboni kufanele and lithi lifla uNkulunkulu kwase kuba nomkhathi ke manje emkhathini wabani emkhathini wa Barnabas na Paul bangaba sefana ngosiyami bangaba sabona ngaliso linye ngenxa yendzaba ya John Mark. Haleluya. Nilifla uNkulunkulu alimfeti Barnabas ayindvodzana ya Paul. Hayi ngosiyami limfeta Barnabas as an elders elder lokusho ukuthi waye senior mayibonga inkosi yasezulwini but ke ekuhambeni kwabo kusebenza kwabo kwakucishe kufanane nekwaPaul so base bayagrouphana ke manje ekwenteni lo msebenzi waNkulunkulu ngoba babona lokuthi letimvo labatiphethe tibonakala tingilethi fana nako tibonakala tingilethi ngito kanjalo na John Mark lifla uNkulunkulu alimfeti ayindvodzana ya Paula enkosini but lifeta lababili noma Barnabas abe senior to Paul ngosiyami but kwakhona lebekakuthola lokuyimthonselana lebekumenta phile ngeleadership ya Paul kanjalo ke na John Mark naye abe mentorisheka la kule leadership yabani kule leadership ya Paul ngosiyami and lithi ke lifla uNkulunkulu bafika ke la khona sebena njani sebangasaboni ngaliso linye kwaze kwabita lokwekuthi ke manje lababili ke manje le conflict yabo yaseyimenta lokuthi bahlukane bangaba sefana ngenxa ya John Mark lebekade Barnabas akhalelwa ukuthi edwe kulolu hlelo lwalokushumayela kwabo kule jeni yesibili bekumele bahambe ngayo but Paul wangese wakubona kukahle ngoba lona uke wabajikela endleleni ngosiyami lithi ke iBhayibheli base bayaqabana ke boBarnabas na Paul kwafika lapho behlukana khona and lithi nabehlukana ke Barnabas wase uhamba nabani wase uhamba na John Mark and lithi ke manje Paul wase so uhamba na Silas ngosiyami wase uhamba na Silas ngiyaphila ngifuna kuya khona ngifuna kuya kuna indzaba yekuqabana kwabobabe nemathodzana laya koqala iministry ngosiyami lendvo lena yanzile mabandleni lendvo lena ifike la khona iqabanisa lobobabe nalamathodzana kufana nendvodzana lesuka ke ekhaya ishiye likhala babe wayo iye koqala layo likhaya kuyaye kube nomsindo nakhona
indvodzana lo baba uthole ukuthi uyasima angafuni le ndvodzana iyoba nelikhala kayo kanti lifu laNkulunkulu limisile phela lokuthi ke indvodza seyawushiya abatali bayo inamathele komkayo kafishane sekumele ukuthi ibe nelikhala. So ke le ndzaba lena yabo babe nemadvodzana la yawuqala iministry lena inkinga le Nkosi yami akusabukwana akusabhekwana sekufungelwene kumiselwa netimbi lapha etinkantolo uyamangala kuthi kwende njani bobabe kwende njani madvodzana kwende njani. Nkosi yami sekufunjelwe kwafunjwana ngabo WhatsApp kwaba ngumtimba lobuhlungu kwafunjwana ngema SMS kwaba ngumtimba lobuhlungu kwafunjwana nangetinqingo letingasabanjwa nabashaya bobabe sebafuthelene kwende njani babe ufuthethelana kwende njani. Nkosi yami ndvodzana uyoqala lo msebenzi kwende njani ufuthethelana kwende njani. Hey ungamangala na ungake nje ucele tincingo temadvodzana sewuke ubone tintfo letibhalwa bobabe bakomoya nangabe madvodzana yawuqala iministry. Nkosi yami ungamangala tintfo ungamphika lokuthi ngilo muntu lo sina kashimala kusukume emathayele tindlu. Nkosi yami lo sina kashumayela tindzawo lafika khona ti-vibrate uthi na ungake uthi ubone ema-SMS lathunyelelwe kumadvodzana phindze vice versa sewuke uhambe uye kulabo babe-ke nasabhalile-ke naye babe asathumele endvodzaneni leyo qala iministry ubese ubuke-ke lo sekubhalwe indvodzana yathumelela uyise. Nkosi yami siyamdzinga uNkulunkulu asilekelele. Uyamdzinga uNkulunkulu siyamdzinga uNkulunkulu asilekelele. Asengikhulume nemadvodzana la yakuministry babe wakho bekangakujika ngemagama angeke kwajika lokuthi uyohlala ngibabe wakho. Never ever speak any word to your father noma ngabe uhahlile wajikishile emagama babe wakho emagama langakujabulisi emagama langachazi. Asengikutshene sibabe wakho uyawuhlala kungibabe wakho. Never ever ushike emagama nangabe kwentekile wakwajika baba wakhe emagama wena ungawajikijeli bhala kahle simalibonga ligama laNkulunkulu longetulo ungathi nekhuluma ukhombise lokhu wena lendvo loya kuyo awukathi qalele wena uthunywe nguJehova wena ubitwe nguNkulunkulu kulomsebenzi. Nkosi yami Jesu silekelele. Akukho kufana emkhathini wabababe nemadvodzana nakawuqala iministry. Asengikhulume nani bobabe emadvodzana ayohlala ngemadvodzana kini adzinga luthando. Nkosi yami adzinga luthando lwenu njengabobabe niwanakekele emadvodzana. Nkosi yami yakuyabika nje indvodzana lokuthi uNkulunkulu yebabe ungibitela emsebentini utawufathi hayi kuyevakala mvanami kuthi awubita sithandaze uze umangale lokuthi kepha yini yakuyithandaza babe. Nkosi yami hayaya kunenkinga la yini babe la koyithandaza manje ngoba la yena nendvodzana bana 15 years yena nendvodzana bana 20 years bahleli kanye ufe athi babe ngisawuthandaza mbanami ngisawuthandaza ngiconfirm uNkulunkulu lokuthi ubetiwe yini noma awukabitwa na. Nkosi yami awufe imangalisa lendvo le ubese uba nokwesaba ube nokusola lokuthi lendvodza lena ibitwe uNkulunkulu lo babe lona lohluleka kurelease indvodzana yekuministry ubitwe uNkulunkulu uyothandazana ngoba bekahleli naye for 10 years which means lo muntu
angamthandazeli angayithandazeli le ndvodzana le ngoba kube bekayithandazela le ndvodzana le ngabe so uyayathi le ndvodzana kulo 10 years lokuthi le ndvodzana le niyahamba le ndvodzana lena iyendlula le ndvodzana lena isendleleni manje ngiboleke kwesikhashana uNkulunkulu ngiboleke kwesikhashana iyendlula lokhu kunenkinga lana mani kunenkinga mani uyabona mawubitwa uNkulunkulu kufanele umuntu angakakubikeni nalokho uyakufuna kuyakuminisa ube lo muntu usewumati ngoba phela bowuhleli naye lo muntu bophila naye yini lona loyakweyithandaza mbambambamba yini lona loyakweyithandaza uyathi simanga le mbambambamba yini lona loyakweyithandaza babe wami ngifuna kulungela kuthandaza mhlobo wami namanje egameni lika Jesu ngoba le ndzaba yokuthi ngisawuthandaza kukhomba ukuthi you are a failure awusumuntu lo hlala naNkulunkulu asikho sidingo sethi ngisawuthandaza and bahambe bathandaze athandaze umuntu ubone 1 year uyaphela 2 years uyaphela 3 years uyaphela bathe uyabuta kwente njani indvodzana iyabuta kwente njani babe vete emagama atholo Jehova kakaphendule ingosi yami it shows this man ayizange yabizwa uNkulunkulu ngoba umuntu lohleli naye for so many years noma maybe ngingahlala naye umnyaka noma half a year lo muntu kufanele ngoba ngiyamthandaza it's my son kufanele ukuthi ngimadi lokuthi umephi naNkulunkulu ngabe lo muntu lona uyakuministry noma utawuqhubeka ahlale ngaphansi lesandla Nkulunkulu lesandla lesingimi mina emhole ingosi yami maye Jehova siyamdinga asilekelele ukuna indzaba naye imisindo uphuma ngapha nangapha kuthe uNkulunkulu usuke imisindo yabo babe nemadvodzana labangakhona ku-release ngiyambonga lokuthi uNkulunkulu ngikhuluma kahle I'm the founder of a church engosi ngoba libito mina uNkulunkulu langinika lona uNkulunkulu libito wanginika ngingakahlali nasisibelethweni sama and wanginika ngoba indzaba yakakholini ayisiyo indvo levuka namhla bese uthi unekholini ikholini uyanikwa ungakatalwa nakudalwa kunebantu abaqale emaministry ngoba babuka elibhesene babona lapha kubhesene lokho ukuthi kunetindvo kukhona ngene emakhekheba iyangena le mali nami mangaqala kwami kungenteka indzaba yakaministry madvodzana ayiqale esisheni indzaba yakaministry ubitwa ungakahlali nasesinyeni samake wakho akubite Jehova njengoba khuluma Jeremiah athi ngakwathi Jeremiah ungakabikho nokuba sesinyeni sikamake wakho ngoba lendvo yakakholini akusila kudliwa khona emaswidi ngosi yami lapho kukhona kuchubeka abantu babitelwa kule ndzaba lena seyilonile elivangeli seyilonile kakhulu lokulwa kwabo babe nemadvodzana kuze kuhlale kubangele kumangalelwane kungenwe emiphakathini kwendlule kungenwe tinkantolo so lokubabe nendvodzana bayalwa nibangani ingosi nawe babe kuyangcunula mani sekukhomba lokuthi awubitwanga ngoba nangabe ubitiwe awukafanele kufika kulesigaba lesi bani ngubabe lokhona control ianger yakho musa kufanana nebantu belife akube nomehluko emkhathini wemuntu lokholwako lothubitiwe akube nomehluko nawe ndvodzana kubonakala phela lokuthi ukukhuluma kwakho kuyakhompakalisa lokuthi phela uyindvodzana yekela lokho hahla nishijele emagama nihlaza livangeli kula uthi ufike ubone khona lokuthi le ndvodzana le ibitwe uNkulunkulu nalo babe lo bitwe uNkulunkulu kwake kwaba naloko hahlana wahahla babe nendvodzana yahahla labantu labangithula babane problem laba ingosi yami akuna calling la ingosi yami wabuka nje esisheni wabona emakhekheba
wangawati nalamakhekhe nalokusahlala kanjani lapha endishini iyahlupha lento lena man akusabukwana Nkosi yami akusabukwana sekude nasolo ethemba lomunye masihlangana nje emgcwabeni babahlanganisa abafundi awusethembi lutho ngoba kungenteka ugcine uthola udla imaster 900 ngaloko ukuthi akusena kukhulumisana emkhathini walobabe nalendvodzana kunalokudlwa lokungapheli asenge ngithandaze nawe mfana sekhaya siyamjinga uNkulunkulu asilekelele kunasimo na siyamjinga uNkulunkulu asilekelele ngiyambonga uNkulunkulu lokuthi letimvo leti atikhanyise kujeni yami ngiya-understand ukuthi babe uyawuhlala angibabe Nkosi yami mathodzana ngiyakugcizelela lokho ababe wakho uyawuhlala angibabe wakho ayiphele lenzaba yokulwa sahlala sibukana amankunku nje noma sesihlangene emgcwabeni sibukane ngaleyo ndlela nje Nkosi yami kusina kwentekele kwasukuma indvodza nakwentekele kwasukuma babe waqala phela njengesenior ngoba bobabe nasidibana nabo lamgcwabi kuqala bona njengabobabe kubeke emajaha lamadala kuvakala ukuthi kubeka mangameli impela Nkosi yami aqala beke athi nakabeka abese uyehla uhlala phansi Nkosi yami nawe batakunika phela lithuba nawe ulithole ngoba siyobhandisha lana kusemgcwabeni bantu balimele bathinzekile ngenxa yesihlobo lesihambile uthi na usukuma umbone solokagula abheke phansi agubuthelisile uze uthi wena hayi ukuthandazela ukuthi kwenteke Nkosi yami uthandaza umthandazo lokuthi ungevakala mama shanda khosaya hey Nkosi yami uthandazela ukuthi kungevakali kepha yena bekafuna thina khuluma yena kuavakale Nkosi yami athi nakayenta lendvo leyo imqunule Jehova hlele esulwini ngithi nangisukuma ngithi ngithandazela lokuthi ngithi nangisukuma ngikhoboza tatana ngabe kuzawukhuluma ngithi nangisukuma my God my Father ngoba nami ngindvodzana lengalwi nababe ngithi nangisukuma ngisukume Nkosi yami ngisukuma phela nami nginayo lefiye ukuthi ngabe Nkosi yami cabanga kuthini nje umlomda ngithi nangisukuma ngive lokuthi izulu anginayiso ngithandazela ukuthi ngingefaka ngithi nangisukuma ngive ukuthi izulu lingembathisile makhando salia phakayende siyala bahando zuka manda kaprasteliando kosai ngithi nangisukuma ngithi nangiqala Nkosi ngisho nje umusho ube munye ngithi you are faithful oh Lord Nkosi lehle base bangena nebafana kubungaza ukuthi lizulu selibathinta libahlaba ngeinyalithi bathi nabayithini uyive ikhala lensimbi ngisasho nje ukuthi you are faithful oh Lord you are faithful oh Lord kwenzeke izinto Nkosi yami ngoba letinto tamoya atiyingemandla Nkosi yami atiyingemandla lisentshethwa uNkulunkulu oh my God oh my Father I remember Nkosi yami ngisangenile kule jeni yaka ministry ngahamba ngaya kulenye indawo lapho khona bebangi-invitile kulenye university Nkosi yami bangi-invitile kule university le Nkosi yami bantwana bakhona phela kule university bayasihla silumbi steam skeleka and ema-university student ane problem ngiyakutshena mina ayathanda kunaka ukuthi singisi gamle kanjani kani nabo bahle baqishelwa nje kube mnyama Nkosi yami kube mnyama angazi ukuthi mayibonga inkosi kumele aphendule kanjani ashaywe ngumadala ashaywe ngumadala nesilevu lesimhlophe lesisho ukuthi sokhulile kepha kungumntwana esikole so mangifika ke mntwana sekhaya lana kule nangiza kunemfundisi lebeka menyo asiwa ukuthi la kule university la
la kuyasikwa lokho ukuthi hayi lo mfundisi lona hayi le university lena vele ifa yena ngosiyami ifa yena ilalela yena and nang invite to this university ke lena asengotshena manje ekhaya wayekhona futhi naye Cobolwayo ya wayekhona akhona naye ya ngathi nanti ngiyambuka just imagine nangile mina lapha nginamotolo that time ngiyahamba ngonyawo phela nawo usimotolo bayibaqabange lokho ukuthi live bese lehliswa ukuthi uhamba ngesigahla semotolo no ngathi nangizana sengingenile ngihlala neyami ke indlela ke mina angithandi futhi ukuhlala vele phakathi kwabo bishop. I don't like it. I'm a bishop but I don't like it. Ngifuna ukuhlala njengaloluntu ya ngoba ngaze ngicine sengingenwe into yenu lengayifuni bo bishop because nani bobabe ninemoya lo inkinga nje umoya lo ngathande ngafike ngahlanga ngathi nangihlala ngamufa lapha ya bakhuluma emadlebe ama sensitive ngalenye indlela ungihlebi mina awungihlebi mangabe distance of maybe 100 meters emadlebe ama so sensitive uNkulunkulu ahamba namoya ngefa sebangihleba bathi hawu lokho siboyana loka kuzawuthini Nkosi yami ayaphendula ke lama university student nakaphendula athi sizofa nje ukuphuka kwesingisi ya ngefa ngilimala inside because that man of God bengiyithatha ukuthi nangiyibuka indala kunami ngefa ngilimala ngekhanda zehle inyembezi ngase ngithatha liduku lami ngazesula ngathi uNkulunkulu ngisaya kulo le pulpit lela uNkulunkulu ngiyongena kulo le pulpit lela akungayimine akuye wena and I remember when nangifika le I just started a song akhona nalomhlalo wami wakhona lo mfana wayekhona ya nangicala uNkulunkulu wafika wahlanyela empilweni wahlanyela ingoma lethi we bless your name ngathi nangicala ngihlabelela lo mhlabelela just imagine la kule hula lena kwakuyihula lenkulu anangicala ngimusho lo mhlabeleli ngambuka lo mfundisi ngoba ngasuthi unolidumela lekwasiwa ngambuka ngisahlabelela zehla inyembezi zathi nazehla le inyembezi sahlabelela ngeswa phezulu ngoba kwakuyi-auditorium ngathi ngefa phezulu ngefa kuscreama idemon likhala bathi basahlahla amehlo babuka kwaphinde kwascream elinye futhi ekhoneni bathi basabukalela kwaphinde kwascream omunye and ngase ngiyasho ngathi yes Lord yes I feel you God Lord ukhona kule ndawo le ngathi nangena eswini ngilehlisa ngikhuluma ngendaba kaMephibosheth uNkulunkulu abeke indaba kaMephibosheth ngathi ngiyambheka lo bishop ekade bengiyena asiwa la kungiyena owasiwako kuthi hayi no lesi isicwayi lesi isiyazenza izinto ema evil spirit wayezikhalela wona wayehlula left and right bakhala abantu ngoba abantu mababanjwe uqobo olwangempela uzoswa nangalokhala kwakhona hayi lokho kuzenzisa ukufaka uVix lana nokufaka isinefe emehlweni bakhala uthi wena abantu babanjwe umoya lwencwe kanti bahlala ngoba sekuyahlalwa lamasontweni la umoya lwencwele kufuna abantu bakhale noma ngekho ukuyeswakala umuntu nakakhaliswa umoya lwencwe ngathi nangibani ngabona indoda isudu laphana ngayibona isukuma ithi yes Lord ikhala izinyembezi yes yafika yaguqa laphambi kwa yathi baba ngiyabonga ngiyeswa kuthubiziwe lo muntu lo wathi makasho njangeswa kunento engihlabako zehla lezinyembezi ngakhala empilweni yami ngoba lento
into yayingifise ebuhlungu ukuthi noma ngabe bengidelelekile ngibukeleka phansi ngihamba ngonyawo ngingenamoto abe bangaze bangihlebe kani ngi-invite ngibo kani bangi-invite ukwenza ba-invite ukuhlekisa ngami bazoweya amandla engiphathiswe wona ya ngiyaswa yafika yakhala yabhonsa indoda lapha mngami ngeswa ithi imali yoqobo yaseyehla base bayasukuma yehle i-auditorium behla besa bazonikela imali wathi umoya loyincwele ungayinaki le mali izokudisturba ungasakhuluma imessage yami ngendlela engikuphathise ngayo ngakuyekela abantu bayifake emakhikhini ngasakaza lokho imali ngakukhipha amakhikhini ngakujikela phansi umoya loyincwele asakhulume nami wathi indlela akudisturba ngayo le indlela afuna unake imali because ngoba imali iyamkhinyabeza umuntu wathatha emehlo akhe owabhekisa kuyo. Mfana sekhaya ngifuna ukuthandaza manje bengihlushwa kule ndzaba yabobabe nemathuthana njengoba sibonile ke lapha kungahlangani kwaBarnabasi naPaul bafika la bahlukana khona engenxa yekungaboni ngaliso linye. Mfana sekhaya angathi isimo lobhekene naso uze wacabanga ukuthi maybe kholwa akukho asengikutshene mfana sekhaya ngabe kumbe ushayiwe washaywa ngemagama lajijelwe ngibabe wakho wakumoya na uya kuministry uyaqala iministry wakushene emagama waqalekiswa wathiwa utawufa angeke walungelwa lutho asengikutshene uma ngabe ungijakobe nalabane ngiyakutshela mina angeke bakhone wehluleka labane wangede wakhona ngoba Jakobe abe ahamba naNkulunkulu abe kuyi-calling lefela uNkulunkulu angeke ufeyile endleleni mfana sekhaya ngiyakutshela nangabe uNkulunkulu lakakubidele kuyoqala le ministry ungesabi lutho kwakho ungesabi ngoba uNkulunkulu ukhona ngoba uNkulunkulu unemandla. Sengiyathandaza mfana sekhaya ngiyathandaza manje egameni likaJesu akube nobudlelwano bobabe nemathothana abe nobudlelwano mathothana nabobabe kuze sihambe siyofinyelela esubini siyadinga kuba nebudlelwane utawusala babe ngalendlela wenta ngayo utawusala ndvothana ngalendlela wenta ngayo. Sengiyathandaza manje baba wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha moya loyingcwele wasimakade wena wethembekile unguJehova wena ungamele umhlaba wengamela nemazulu nako konke nanya umlaleli Nkosi naba bobabe nawe mathothana uNkulunkulu kulwa lokungapheli phakathi kwemathothana nabobabe egameni likaJesu losekudose babe wafaka nebantu belife uNkulunkulu bangenelela tindzaba temathothana nabobabe tatekwa tindzaba babe tatekwa abantu belife lokungakafanele uNkulunkulu kube babe betingatekwa. Nkulunkulu wami longcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha akubhekwana simakade akubhekwana egameni likaJesu ngiyathandaza mongcwele egameni likaJesu kuvukelwene ngilona loyo Nkosi soyesaba kubheka lomunye ngoba lomunye babe unetinsongo kulomunye nabo babe sebayesaba nemathothana sekayesaba babe ngikhulekela budlelwane abaphinze babisane uNkulunkulu babisane nabo babe babisane nemathothana uNkulunkulu wasezulwini kuchubeke Nkosi umsebenzi wakho ubheke babe embili egameni likaJesu Kristu siphe i-understanding uNkulunkulu sibobabe sinike i-understanding uNkulunkulu sibobabe lokho ukuthi babe mathothana nakafuna kukhwesha athunywa nguwe uNkulunkulu baba wethu ongcwele ngegama likaJesu baba wethu onamandla asingabi ngema-stumbling blocks babendlela baba wethu loyingcwele sibavimbele ngoba babe ngekwenta njalo baba wethu loyingcwele lulaka lwakho bese lehlela kithi uNkulunkulu wasezulwini sithe nemathothana ke Nkosi lo abeke phansi etandla thethu egameni likaJesu Kristu nawo Nkosi achubeke ahloniphe
wakhe. Baba wethu ongcwele, egameni lika Jesu Kristu, ungusimakathu uNkulunkulu, unguJehova, ungethula kwabo Jehova. Phakama ke Nkosi namuhla enthambama egameni lika Jesu, lokhu babe ngunikela ngekholwa egameni linamandla phezu kwamagama onke. Wethembekile uNkulunkulu, luthumo lonke malube ngelwakho, longunikela ngekholwa in the mighty name of Jesus Christ. Amen. uNkulunkulu angibusisele wena. Siyabonga.